Mitay bu ST lista salhanna bagi isu asi taha wareb law usum lawi assembly gi bifam da puthokna tara thona khanna ba mathok takna hena CLP leader okram ibobina phongdok kai More dagi yamna ba may ka ba drug sing pudna laki ba commander personnel manga ngasi CCM thobal report puthol ba matung task ki kudret thoba police custody da remand la Transport Department of Sindra National Road Chapter Week Thoram Pangthokre Traffic Control Police Singna Aki Balik na thabak taw behind Transport Minister Kasim Basum na phongdokre Lambi sema da quality line seman se hire badi minister badi contractor khaktana yangsel ga yaroi miam poni yangsel ngarga nimti na seman ba thau tai haina RDN PR minister Y Capsana phongdokre COVID license na para mo idam tungda lakad ba license khuding mag hengna ba ngamna ba punna hona ministry haina hatsel minister Dr. Sapam Lanchana Paul Lakti Amasung Netaji Subas na boss kasama kuntar suba mapo nimit ki thoram pangthokre angang wagi matam balaibak ni waklon halan namki tangai thadaba lady haina works minister Govindas ko dugam hai मैं बुखरुम जरी अदुम येब्री बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने होजे पुंसा से फावी मरो पाउ सिंग मियाम द पिजरी मिटे बसेडुल ट्राइब लिस्ट द सलहन्ना बसेडुल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर की मिनिस्टर एमएलए सिंग द मेमोरेंडम पिशिंदुना लाप के सरोक अमोइना ngasi सोशल पी लीडर ओ इबोपी एमदी खाबो एससी एमएलए ओ सूर्य कुमार मेमोरेंडम पिशिनख्रे बाउपराद लेबे एमएलए एनएस की ऑफिशियल क्वार्टर द एसटी डीसीएम की मसिंग यालो बथौमी सिंग लाक्तना मेमोरेंडम पिशिन बदुगा मरी लेनिना सीएलपी की लीडर ओ इबोबिना मिटे ने शेड्यूल ट्राइब लिस्ट यावगी इशू असी याम नंबर ओय इशू असी ताहा हेक वारेब लोबदा सुंबो ओइरोय मनमसना इशू असी असेंबली की मिफम द पुथोक्तना तरे तरा थोना खनदुना वारेब लोबना सुंबो ओइगनी मनमसना इशू असी असेंबली द खनरक मतमदा मियाम इहुल खंगना थबक सोयदना तौगनी हाइखे कोई नेशनल पार्टी ना हाई कमान की करी खनबम चंगी हाई कमान मधु तौगनु हायतारसु विद ऑल ड्यू रिगार्ड अदु मोइना डिक्टेट तौसु यारोयबा कोई डिक्टेट चटपसु नतिए अगर मरम चाबा अइना अपील तौजनिंगी डेमोक्रेसी चटप लेपाक्ता कोई डिमांड अदुम तौबदा वी हैव एवरी राइट डिमांड तौदा कोई अदुम कोई राइट लोइन लई अदुबु प्रॉब्लम अमा solve taunanabada another big problem ama create taunanaba tawdudi madudi akoi keno tawba ai ngasai haijeri maram chaba machine keno tawroi dawo orgadi house ta kaida puthora agadi hayeng akoi maram chaba dudi adum akoi support tawjeni na Mayai kaba sunsak maru phana muthana ba panda Manipur lega na kan mamong da war on drugs campaign sang silingai serakta Moredagi Yalma Mayaka, but drugs in Pudana, Lakiba Commander personnel Mangangasi, CGM Tawari Court Putolba Matung, Taski Kuntaret Power Police Custody Remand Loktakre, Nasi Court Putorakraba personnel sing the CTO unit Coxing the Atias Togna Lava MPT Sika Havildar, Case Asoba, 7 MRG, Rifleman T. Subas Sote, Infal West District Police Constable Y. Dinesor, 6 MRG Rifleman M. Prem Sandra, Masung N. Dorendra Sydney, Makoi Manga Mag More the posting Pidana duty Tauraba. Duty Tauruba Kaksing Commando Unit Team Ne, Makoy Si Kabai Soy the Laiba, Special Commando Unit down a posting Tanaba order top with the gay, Garang Halapaki Lambita Kaksing Commando Unit Team Mamana, Yalamba Truck Konana Pakat Kibini, Panbay Abdi war on drugs campaign sang selling a selector, Police Command on a drug Purambasi, Libak Tibini Haraduna, Mori the Yanaba Drugsing Pudana, Lakiba Commander Personal Manga, Amadi Masita Sienna Sing Lem Amata Taroi, Logi but Subsab Serak Pig in Hana Manipur Minister and Birena, Market Social Media account Amada. Post or opposite like Rabani. Status law and order Gana Balay Commander personnel sing a low Putukarga Yalmatrak Puramdana Moria de Labamia Mulan Uhanba Hona Bagi Tawong Adubu. Hill Tribal Council Morena Yaning the Bafongdorkli, Hiramasigari Lane and Lopus and Hatrapasero Lamana, Moregi Mian, the Matam Kiagi Mamadi, Moria Commando, Tabigano Haina, Lauring a Circasida,
More the Lapa Commando Team Amana, Drug Purga, More Miabulan, Uhanbosi, Tarai and Lodi, Thongsi, Makatara, Toktana Balangana, Subsabata, Lokopi, Haida Makatari. Kaksing District Police na More the Drug Pudana, Tolapa Commando Team Amangang Drug Korana Pakra Matung Sisu, Heren number 4 grams ani Humbra Nipan Pudna Lakpi, Nupi Masupaka Pangam Cray, Paramu Aditi Tenopol District. Colon 5 village again Naipi Hawkip Sai Kunipan Mapuriba Ngamzohang Hawkip ni Hiramasika Mari Lane ng CSP Kaksing Office na Pangtop Pamising o Nabama da Kaksing SP Soy Batsna Ngasi Yupung Taramatoy Makairam Taba Matam da Kaksing Kamado Unikis OCS Birla Amadi Falel Police Station gi Head Constable and Muhindro na kalusing ba Nupi Kamado Yawat Tim Amana Palel Police Station Mamanda Frisking Tawduna Laki Matamado da Parba Nupi Asina Registration number Tadaba e-rickshaw Mathodana Molnoy Village from the Lapo Udagi Kamdan Sectoki Sector Water the Sockcase Taranipan the Lotan Propa Heroin number 4 Powder Sing Asi Parapan Kibani Parbat Naifi Hockey Matakta Logi of Action Lokan of a Pakala Polam Singakona Kaksing Police Station of Sinakre Madam Sina Sigumba Konai Asibu Mang by Abatabasi Makata and Kanago Amatan Tobiganu Madi Bahut Langakas and Sangsili with drug Tingi Kong Asidamiam Sokot Puhari. Arrested persons and the seized articles are being handed over to KKAY police station for further legal necessary action. I take this opportunity to commend the commando unit of KKAY led by Subedar S. Birla Singh as well as OC of Palil police station Shri L. Khogen Singh and additional SP Ops Shri Binay for their commendable effort in making this detection possible. Kampopi District Police na District Asigi Manung Dalaw na Popi Tharama Pam Sing Yantat Pigi Makasa Trak Pointing Asi Hangsom Village ki Hill Rains the Tharama Popi Pambi Sing Yata Tramanghan Kray Kampopi SP THOKCHOM Bikram Sinalozungal District Police Kampopi MPTC Na Pass MR Second MR 5 IRB 6 IRB Forest Department District Administration ki personnel Sahum Lom Gid Apun Batima Manangasi District Asigi Manung Dalayba Zangnoi Village ki Pung Ohum Kong Sang Nagamatunda Langsom Village ki Singmai de Ekar ni Food Thoirom Park Matharam Popi Pambi Sing Adu Yatat Kibini Hari Low na ting krabla Manipur ki lalho sing the funding to the same abni haiba miyo National Investigation Agency NIA Head Office Delhi madi Impal branch ke makambod Myanmar gi mapam amadagi Myanmar masama phagat pangam kre hairi hariba miyo asi hokib January 12 NIA na mori sota ki red adu ki makha satrak poina phagat pangam kibani hairi Parba miyo adu ki lalho bu bari laina basi sang sing amadi tongan polam sing suphang bangam kre hairi NIA dagi phangwa pogi matungina low na ting kraba lalho sing da Funding tauba the Senaba Musing Fat Katabawadi Hari, Lorena Bangam, the Langaki Tongan Department, the Tabak Tauba, Mui Karagi Mataktaso, NIA Head Office Delhi, and the NIA Infal Branski Kambuna Red Satanaba Sam Southern Lady Haina, NIA Digi Pangapawa Manahari. Transport Department is National Road Safety Week Tarongasi Pangtokre, Transport Department and Lopak Road Samarong, Revenue Kongo Pangam Kre. Traffic control ga mari laina na laiba officer amadi personnel sing na rule gi matung ina ki balai tana thabak tobiu sing na papumba thainagani haina Transport Minister Khasem Basun of Hondo Kre Moinang Honda laiba Manipur State Transport Complex ta Transport Department sindra pangtok ki National Road Safety Week tharonga mari laina na Minister Khasem Basum na hai Road Safety Week asi maruina miyam da lambi da gari thauba ga mari laina na satkadaba second thorang khanghan nabagi sarup amani Transport Department State Police amadi Traffic Police phanayam na kanna honaba taragasu Miyangi mating yaudrabadi mapung phabagam loi Department State Police amadi Traffic Police na kana honazabadagi miyam kharadi gyan taba hore Imphal City manung da maruina accident tholiba si mayai ka jaksa sin taksilaga thon mani haiba khangmangam le Department ki makai digi traffic control toriba police personnel sing da threat analyzer masing hena pinaba thorang paikhalagani sahi sudana gari thoba mobile gari sanara gari thoba sing mari laina official sing na kadami sangbiu gari gi dealer sing na gari gi RC book amani registration pithok trabadi Transport Department mari laina DTO sing na pau PPU athubada dealer sing mathakta action lawjage state asida mallaba gari kya sinabagi wafam ama lakpa sida Department athuba gari singi Fitness policy putona bohonaragani asau sangi masa masuni haragani yamgi wang pada gari thauba singna rule gi matungina guts laina thengna biu problem la labasu mahaki maiketi ki sabsana bating pangani haike
Laibak Fund 100 crores revenue collection yagadore. Even Honorable Chief Minister Homeland Security congratulate Manipur da leriba killer sing su state ki damak su revenue kahanba adu praja ki su seba dawa sigi manung sida RC book si number plate si thune pide haibagi wathok si yam chawna lakhrabni praja singna kari leiriga RC book P3 number plate P3 haiba tukumba awaba leiribsu akhoi directorate noi soitna video singa pawbi biro akhoi na ying singba yabdo atu mingsin bige hai masi yu thakbagi test on si khayamna lochna ba road safety fund gi simasi su khonage police station kuting da highway da chaliba traffic policing no mayam da masi thungba akhoi road safety fund da khona jage any accident thokpa madam sida masi yu tharga thokpana yambagum doigo Ngasiki Tharamatu the Saru Yakiba Imphal West District ASP KSS Sibakantan High Transport Department State Police the Traffic Police the Miam the road safety ga mari laina rule gisan kanglon sing inna bahari basi Miam gi ni haiba khambanga khanba matam moire Department official law enforcing agency khakta haibasu penalty thamlabasu Miam na gyan tabitrapati kana boiroi road safety measures sing asi mapung phanan san na bohona bada apun gi thodang amasangi Miam the road safety gi san kanglon ngak na sat pangam daba gari thobada mayai ka basi jaksin narga thoba sahi sutriba ngang sing gari thoba sina Imphal City de accident thokna bagi maram moire sahi noriba ngang sing de mama mapa oiriba singna lambi de gari thon biganu masina ngang adugi punsi mang bayaba amdi tungi punsi akai ba kaya orak payai ngasi department ki law enforcing agency sing na sinari ba breath analyzer amdi speed gun pb ba sina traffic control taununa ba lariba officer amadi personnel sing da ahen ba pangal ma ha lagani masing khar yam khat han ba sangi road accident na si lambi ki phibam na su thogan ba ya bana concern department na su khara hena miyang yai phana ba thabak tahon ningi street vendor sing na su lambi matai da pot yon ba tawri ba du tawbi ganu khudong thiningai oiri haina SP na phongdoki ngasi tharmatu ko mari laina road safety pamphlet ama release tawba loina road safety activity ga mari laina ba singthanai oina thabak tawba traffic official transport department official media person NGO gi mihutta certificate pi dona ikai khomna botki ngasi tharmatu ko mari laina transport department and law enforcing agency sing na sinna ba breath analyzer speed gun road barricade amadi road barrier sing yantoki ngasi tharmatu da transport secretary Michael Asom traffic control wing Manipur SP Wongpam Kasar transport department gi director yauna makok thom officer amadi staff sing tongan ba driver unions gi miu sing na saruk yaki tharmatu ko mari laina free eye check up am supang thoki police na or traffic na transport department na honari bisi maina helmet upu kholu hari bisi mayam gi safety gi damakta ne ba mayam gi safety gi damakta ni ekhoina seat belt phabi u hari bisi mayam gi safety gi damakta ni ekhoina gari leiba matam da airbag yaw labi khopi u hai si khoi gi keno society si da awareness pi rangai matik atum gyamna lei loiba nai di praja masing hengalai nongmo gi hengalai sinari ba gari masing nongmo gi hengalai gari si leiba matam da su gari si kari safety leiri magi brake ki kari safety leiri or ma makan makha ya indicator gi safety leibra mayam sing si amna koi check tawrga leibam sangi gari registration number yaw do mayam su tum chatli tam na phara kholaga fine chong na thela kan da khatang da paisa tinga kan da khatang da registration number hape Imphal East Traffic Control Police na Central National Road Safety Week mari laina road safety awareness sama bang kaitel sangbi da pangthokre awareness program tu ko mari laina na miyam da lambi matai da lanai oyo pot sai patient ba kaitel sajin ba tak thoki awareness drive tu ko mari laina na Imphal East Traffic additional SP Kaisam Bezoy Kumar na hai thasi ki tara mathoi diki hodna pangthok liba National Road Safety Week kamari laina na Imphal East District ki oina Traffic Control Police Wing Manipur mi makhada tongan ba road safety awareness program kaya pangthok program kre ngasi pangthok ba awareness program asigi saruk oina lambi gi matai da miyam na lanai oyo pot sai patient na thamdana lambi chatok kasin tawda apan makaya piri basi yenga topi ganu miyam na gari thoba matam da lainga kamani department piri rule nga na satpiu traffic control police na paikali ba thabak thorom sing miyang gi mateng yaw dor badi ngam loi haina additional SP asina thamlakle gari thobi reba kangbu lambi de chapi reba punamak akhoi safe hoina leiminasi akhoi na chapi ningiba jaga du da matam chana yoba soida ngam na yoba yum da soida ngam na halakpa sida akhoi yumpham oiraga koi punna hona minasi lambi da akhoi na mafam chana gari khamjan ba pochai patient ba lambi chab da khudong cha du mayam leiriba singche sisu mayam da tokbi ganu
ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯋꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯝꯖꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠꯇ ꯊꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯔꯣꯡ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯊꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ KKAY ꯁꯟꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ OC MD ꯚꯥꯅꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯎꯞꯄꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜꯠ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯈꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯁꯦꯝꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ RDNPR ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ Y ꯈꯦꯝꯁꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯡꯁꯣ ꯃꯥꯄꯤꯊꯦꯜ ꯀꯇꯝꯅꯥꯎ ꯂꯣꯡ ZMKLꯒꯤ 23ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯤꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯀꯥꯞ ꯚꯤꯂꯦꯖꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯤꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ MLA ꯍꯣꯟꯐꯥꯝ ꯍꯨꯡꯁꯤ BJP Manipur Pradesh State Executive Member Joseph Kasung, All Tang Kul Contractor Association President Aring Aungsi Amadi Kul Singi Sip Singna Sarukyaki, Taramadu the Minister Kamsana Makataratuna. Manipur ki tampak lamdam dadi mi kung natabani na PMJSY ki lambi siyama da yangsin binaba mi masing wata bana ayamba lambi ning tina siyami adubu singi district sinda de National Highway ka tayo na lambi saruk khara natana yangsin binaba mi wat pana ning tina siyam da bi mami tari tika तौबदा सेंडोंग पामदबा कनामता लैरोय अदुबु याना यानाबा तौसिनबा हाइबा सनबी मा लैरिबसिना लैबाक असि मानबी मसाक मोहेले मनमसना याना यानाबा ताइबगी सनबी असि लैहनदना कॉन्ट्रैक्टर ना लंबी सेमा मतमदा मियामना मतम साना सुरिबा थबकसिंग यंगसिन बियो हाइना अपील तौखी लोइनना लोगी वांगमदा उ टिम्बर लालोनमसिंगना उ टोन कुंथ्रानी पो हापसिलगा थौबदगी PMJSY की लंबी सिंग फेज 2 की ओइना कनेक्टिविटी खक्ति गाइडलाइन द सेंखिबना लंबी सिंह हेना सोक्सिन नब मसाक अमसु ओइरी हाइना फोंदोखे मिनिस्टर की खोंसेट अदुदा PMJSY की मखादा सेन लंबी सिंह लितान की लुंगफु अमदी हेंगजोय लमखाई की तांकुल हुंडुंग की फिबम सु हक्थेन ने यंगसिनके हेंगजोय लमखाई की तांकुल हुंडुंग लंबी सेनलिबा अदु ब्लैक टॉपिंग तौबदा क्वालिटी खरा वाटपदगी खोंसेट अदुदा यावबा मरी लेनबा इंजीनियर सिने कॉन्ट्रैक्टर अमुख हना थबक सुहन नब पाउताक पिखि 20 ton lumba gari do nungang da phukthau do thoram na PMJSY labi su loi thugai bire ai khoi gi PMJSY gi labi da u phuba gari thorising do loi video na mun number yaung na matang namme somewhere in ukul koilas haring da thousand lakh ama namme then I honorable chief minister haire labi se loi thugai re u ran masing na matang phone tawnaga u phuba gari se khutak da phare phung amung le laga sei video namam du da नोई बाइबल लाई है के वीडियो नम जाती है कोई लंबी सी फल से दी लंबी से कोई लाइफ लाइन नहीं आइना थारीबा पामी सिंह लंबी से फरकान दा एप्पल थारीबा मैम सी विजिटर होइना येंगबा लाकान टूरिस्ट की पार्ट अमसु ओइदोनी नि अदुगा मधु योनबगी लंबी फरगदी सगी कानादोरी नि अना लंबी से आई तोमदा येंगदी यारोय थिका मतोम येंग यारोय खुन की मैम सी ओबी उसिन येंगबला कोविड लाइसेंस परामा ओइदना तुंग लाकदब लाइसेंस खुदिमक थेंगनब ngमनब पुन होना मिनिस्टर हाना हक्सेल मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन पाउजे लकले वहम सिंग असि नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम की सरक मोइना नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमरि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री ऑफिस सिंग ओइबा ट्रिबाइटरी फ्रंटलाइन एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग की थरम द फोंदोखिबनी सिमिरोंद लाइबा होटल क्लासिक ग्रांडी द पांगथोकिबा थरम द डॉक्टर सापम रंजन हाई लाइना लाइसेंस अमा लाकपदा लाइसेंस अतुकी मरम द कुपना थिजिंदना मियाम मतम साना कलहौनबा फ्रंटलाइन वर्कर्स सिंग अचौब थौदांग लौमिना सिहाइखे माना मखा तारदुना अफब हेल्थ केयर सिस्टम लेहनबना मालेमगी ओइना थोलकपा लाइना लाइसेंस खुदिमक्ता चावना कनबा ngamgani कोविड ना मालेमदा पीरिब साइथेंग अकी तुजुंगनिगाइनी हौखिबनि मिखरनी असिदा लेबाक असिना कोविड लाइसेंस टिकी चावना साफरप ngamba सिमक सिंथानिगाइनी हाइना महाना फोंदोखि थर्मदन सरुक याखेबा हेल्थ सर्विसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल गोयलना हक्सेल की लमददी सक्ताक से खक्तमक पाइबन याते आयम लमसिदा
मथौ तौरिबा खुदिंगमक फिल्ड कुमदना लाइना लाइओंसिंग निंगथिना खंगदोकपा संगी हाइखे माना मखा तारादुना Laibak asik manung hanjinba leiba mafam sin betungna satuna laisat kaya dagi ngakthok pangamnana ba jaken thorang sing tapi tabiba madi ana ayak yarkwa sing daning thina ana laing satha hobiki tangai phadab lai haiki kudamoina taifat hariba laisat asi ariba amadi laisat asi ngakthok pada thoina lubu oidra basu manung hanjina leiba mafam kaya da sanitation amadi hygiene gi lossing hena watpana ngasi su laisat asi maru fangna muthat pangamdri haksel gi lamda anoba mayon ama puraktuna tinjang kajeng da laibak ama sagat pangam ngamna ba ikoi puna hona ministry haina mahana maka tana phongdoki ngasi taramada the additional sub secretary b Bulletin health service director dr k sasi kumar amadi nsm Manipuri state mission director dr somorjit ningom saru yake as was rightly said, the COVID has taught us a lot of things. Just yesterday, I was just speaking about the silver lining of the COVID pandemic, and this has taught us a lot of things, and to be prepared for any eventuality, prepared for any pandemic that may occur in the later stage. The sharing and the dissemination of the health information, and these are things which are very important. I think one of the most important that we should have is the vision and the commitment to work for the welfare of our state, the welfare of our country, and for the welfare of our people. You took a di Dixon Center the Tamlubabite Punge artist sama Siduna Leramle, Todogasi Tasik Taramanga in the Fat Skimanung Bagwaka the Hangba, the winner home cover di Dixon Center of the Tokibani, like it of a Punge artist at the Maming Ningobum, Sanjay Saini Puapa Evohol Kawe, Congo Lysrom like I the Guinea, Mayasi you took a panana behind on a Tasik Taramanga, the Masana Hisepatiki, Marke Mayamana di Dixon Center as the Tilubani, the Bukango and Angaranga Yupung Mapalom Tap the Masangam Drehaina. Pau Pirapati Satun Yen of the Pamung the Siduna Leramani, Matokaram the Seram Liban Hiba Sapsana Kamungamdri, Lona Mahaki Mamai, Masin Ban Amadi Mamita Kamte Pimamit Lerami, Asibasanga the Fulisna, Lokatan Zenims Hospital Gibirial Sangatam Cray, like it of Muya Sinimit Karati Matunda, Luhomgi Pung Yanabagi Torang, Togduna Labani, Hairi. Mahana like it abada, Loina Bimati Sahi Taragi, Masana Pamaga Sahi, Hong Masana Piamaga, Lahori, Hairi. Mahiru Singi Laliba examination ki Yenga Kulak Lerak Lampak Singbada Isai no my Pangtok Palila Sanaba, Madi film Kapana Singba, February 30th Makata Serola Matok Power Lab Hina film for Manipur Tatok Serola Manakangalaki, film for Manipur, Manipur State Somali Council or Manipur Sound Service Association Amati, Apuma Manipur Matam Se Kangluk ki Nasi Pangtok Kibapunum Manawari Basilo Kibani, at the Moinamag, Hall Manung the Pangtok Pagidi Ayaba Lakigani. Loina na hojik pangtholibi isai lila amadi cinema sing numidang pung taramatoi phawba khaktamak pangthokadabani hainasu serolosina makhatari nakalamamda Imphal Eastki wakhadaraiba the winner home the education center da ningomam sanjoi kawam mitei pungyeba artist ama siramagi wayokta laikai miyana wakani famdana protest tawkhre misidi matangda JSC semdana khongjang sangsalakadori loina na sanjoi misi singningai oi mari leinaba authority na senaba mioi fadana serapi gidabni haina JSC maikai ki taksilakli Congo Lysrom like I the Sataki Bawakan from Adukamari Lane JSC Mihutni Haiba Namarapum Elisis Nahakivada like it was Sanjoy Masama Ufana the Education Center at the Satkivani Mahak Mite Pungyeta Miyangi Togol Torba artistni the Education Center the Lerega you took Potok Masa Panagi Wakar on the Satkraga Sidon Leram Bayaning Day Missy C Lokuna Harpo and Mother Hype Signabale Marilena Authority and Missy C postmortem report at the Potokuna Maraleva Sing Pagadabani Karima Maraleva Sing Faduna like talk labadi miyamna makal makhakai khongjang sangsingani amarom dalam damasigi mafung kya dahang libadi ethical center sing karam salai ri haibida lenga yang sin biu haike Turel khonung amde lenga ki lamsing kopsin begi hainabi miyamna thatok piu turel khonung da lam kopsin lakpa khuseng khudong sa da bakya bayo hale haina lilong subdivision gi SGO angom sizalami na phongdokre wahom sing ase subdivision asigi manung san leiba 9 kekman ge thawbal turel khonung da lam kopsin bakya takthok pa mani lo kaina sajil lam bakya tugai bada phongdokibani
थौबाल डीसी की टीम एसपी टीम अपनी वाटर रिसोर्सेस के सिविल इंजीनियर की टीम अपन टीम मबना सथकी इविक्शन ड्राइव अदुदा मियाम सु सौगतखे इविक्शन की मतंगदा वांगलादना एसटीओ सिजलेमिना गसी इविक्शन तौरी मफम असि ममांगदा सु तौख्र मफम नि मफम असि अमुक हना तोहान तोहान ब स्ट्रक्चर क्या साजिले हाइबे पाउ फंगबदगी ngasi खोंथांग असि पाइखतपनी तोरेल तोरबान लम खोपसिन बना पिरकलिबा चाइथेंग सिंग अखोइन खंगलबा ngakni चाइथेंग सिंग अवाब नाथैरगा आई हिंगलगे लोइरे खनबा वाखलना मांग थारग थबक तोरकपना ngasiदी खुसिंग खुदोंथिबा कया मायोंगना हले हाइखे Manipur Legislative Assembly की Secretary Assembly की Business Advisory Committee की मिफम लालिब जनवरी कुन की पुंगनी द कौखरे Manipur Legislative Assembly Speaker की Office Chamber द पांगथोकदरिबा मिफम सिदा तरानिथि सुबा Manipur Legislative Assembly की अहुम सुबा मिफम के मतांग खनगनी मरक असिदा Speaker ना Rule 266 of Rule of Procedure and Conduct of Business in Manipur Legislative Assembly Manipur की मखादा Business Advisory Committee अमुखना होंगदो होंगिन तौखरे Minister Biren Minister Awangbo Nyumai Minister T.S. Basanta Kumar, MLA Okram Ibobi, MLA Muhammad Abdul Nasir Amati, MLA N. Kai Sina Singhmana, Member of Committee, Speaker T.S. Pratana, Chairman Oidana Lusingli. Meitei Singba Mahabar ke Arjun ke sada naudani hai na January talka Manipur Lalamin Minister Amit Shahana, Moirang the Panto ki batharam amada pondok lamawapam adu Senior Citizen Poor Society amadi Meitei Ipai Pulaini Nisat Irupna, Todora Pasero Singda Yaring the Pondorkli. Matang sois break am lozo ke break patung da malay mabadi India ke hosek leba COVID ke update amani Manipur so malay tongan mi pau sing pudra laksa ke impact ni sumi tadon lebiu Khan Study Grouped KSG admission opened ngasi fawba All India topper kaya puthokput natna Manipur gi IAS kaya puthokliba Khan Study Group Imphal da hangdok chere experience lerba Delhi gi faculty makna takpi tambiriba institute ni khudong chaba asi lobi ho lakliba January gi tarik taraga taruk tagi General Foundation course hokjaragani masida sunatna advanced foundation course optional papers NCERT courses and answer writing skills development programs with hamjari akopa marol gi damak aikoi gi kisamthong hodam director labor office da natraga 9650245599 the Pau Fobio. PGI Chandigarh. Dr. Amit Kumar Khwairapam, MS, MCH, Urology PGI Chandigarh. Urologist, Uro-Oncosurgeon, Laparoscopic Surgeon, Andrologist के OPD अमदी Operation तवी खुदों चाबा Asian Hospital Wakachal Bazaar da लेजरे. Kidney अमदी सिंग मरी दनुंग लेबा prostate की problem, kidney prostate अमदी सिंग खाउगी cancer, kidney अमसुंग bladder की trauma, नुपा सिंग की sexual problem, सिंग मरी दनुंग आई तब सिंग लाइन बदन तना operation तवदना soap web season अदना नुंग ठुगाई बगे खुदों चाबसु लेजरे. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love kangaroo. Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok chere, Hairiba sida, personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba, potlam sing, mafam asida pangbigani, ngasi maglangsing birau, Tilak Ras Enterprises, Presto, Tangal Bazaar near Kasturi Tong, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Maya mumkana tram noksari bulletin si makata papau mi anda pizari. Lebas ki oina hukiba pung kunmari te coronavirus ke nab case humatra mapan hengala ki COVID ki lekito mi amati yaukhi di house lebas ki active case lisingani kuntra manga laini Ministry of Health and Family Welfare and Hatrok report ki matungina hokiba pung kunmari da COVID-19 positive order mi isa mahum phum da recover tawdana pun recover takhiba masing crore mari lang fumata lesing ni punipan hele recovery rate 98.81% ori apun lekito masing na lak manga lesing kuntra satet kuntaruk sure nakala bano da malingo ina virus astin sohan bapun masing crore humputare lak tara lesing humato hen kibaga do na mi lak humputare lesing kuntra to heaven like hitre apun mi crore humpupani lak kuntra mata lesing kuntra heaven recover tawkhre
Manipur ngasi su coronavirus ke positive oiba myo yamata thengna khitre loinana state asida active case amata leitabaga loinana covid free state oire Manipur lenga ke directorate of health services agi phangma report ki matungina state asida covid number moiraga laikida masing pun lising ani sa mani mapan oire state asida pun recover takhe masingna lakh ama lising kontra 3 humudra manga sore recovery rate 98.46 the lady state asik oina covid 19 positive oiba pun masing lakh ama lising kontra mapan sa mapan kunmari oire virus asite nga thona bi pandam na sathari covid vaccination program ge manung sana hoki papung kunmari sida vaccine dose kontra kap thoki baga na state asida pun ba vaccine dose lakh kontra ni thoi lising humputaruk sa matara manga mai pa na kap thokre hairi angang origi metan dalai bak ni wakalon khalan ba tangai phadaba leiri haina Works Minister Govindas Kontoson na phongdokre wafam singa se Ministry of Home Affairs ki mi makada District Administration Bisnupur de Aren Culture ka puna kosam nadana sin basa makuntarok subas na post ki popunumi kining sing tharonda haikibani tharamadu da minister na haikibada landa masinga si maning makhat tambalai bak am oi basi thau sing asina kathop ka loinana miyangi gaifana ba honara basinani pin ngai matam ti horga imalai bak nusi bahai basi yam number oi aphabalai bak ama di saukhat balai bak ama ohen ga harabati imalai bak nusi baga loinana amat oina hingmin nabi wakalona si yam number oi haike ngasiki tharamadu da moirang SG MLT Santi thanga SG MLT Robindro LDS Yamin M Asni Kumar loinana RB ki makokto officer ke asa sarong yake Tarong mani lainana ayani moirang da ayani ki kai yekpa firal singkat baga loinana subhasana boss ki maramda utpalaining laisol su utke I bow to the great leader of independence, Netaji Subhash Chandra Bose. On his birth anniversary and Parakram Divas, he took the foundation of foreign rule by organizing the youth with his extraordinary patriotism, indomitable courage, and stunning speech. Asigumba, Mangwanda Koina, Pranam Taujari. अदुगा लोइना सिगुम्बा सेलिब्रेशन असे माय पाको रसनो हाइदुना लमदम असिबु कोनबिरिबा कोइ पुनुपु कोनबिरिबा इबुदो थांजिंबु खरमजबगा लोइना आइहाना मायाम पुनुपु खरमजरी जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सायोल मसुम सथगत बा साम कुंतरक सुब बर्थ एनिवर्सरी थरमसी बिसुपु डिस्ट्रिक्ट के हिस्टोरिक प्लेस ओरिबा इम्फाल Peace Museum maibam lot pasing the pangthokre taratrok suba sam rifles sinora pangthok ba thoram atuda Education Minister TS Basant Kumar Development and Protection United Voluntary Organization Nambol ke President Taurem Khaba Kuman namani taratrok suba sam rifles ke makok officer ke aso sarugaki Education Minister Basant Kumar Hai Bharat Ningkha tamna bohna ba Netaji Subhash Chandra Bose an lokhe khudang ba ikoi na kaupam thokte ma ke Bharat ki hero ni hogolali ba mahiru singa ma male ba nungsi ba ne leba ke dem katok pa magaloina na honara ba matam da sakat pa mangtil thaba sakti leba leba ma oi bangam gani Prime Minister Narendra Modi ki lusing makhada India asi sakti leba leba ma oine ba ikoi pun hona minasi hai ratuna Netaji Subhash Chandra Bose an loram khudang ikoi na kaupam thokte hai na mahana phongdokhe अलग अलग स्कूल से आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये ऐसा सेलिब्रेशन के लिए आप लोग आया है बच्चों और छात्र छात्रियों ये मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया आजकल नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप के अंदर हम लोग मेहनत कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड होने के लिए और हमारा फ्यूचर है आप लोग हैं स्टूडेंट्स आप लोग हैं हम लोगों के कंट्री को ग्रेट बनाएंगे 20th sector Assam Rifles Kaksing na sinra Netaji Subhash Chandra Bose ki statue gi maikhum ama IR Kaksing idri na hangdokre maikhum adu freedom fighter led N Nilamani gi masanapi RIMS ki professor IS Priyo Sakina hangdokhe thoram adu da brigadier YS Sajwan Indian Asika officer sing Zawanam de Assam Rifles Public School Kaksing Blind School Kaksing gi mahirui sing na sarugyaki loinana mairu sing asina laibak nim gi isai sakna miyam da tahan ke Regional Institute of Medical Sciences RIMS ki anong director Professor S. Priyo Saki opagi thoram ngasi RIMS ki Jubilee Hall pangthokre loinana RIMS ki administrative staff sing interaction su pangthokre thoram da anong director oina khalaba Professor S. Priyo Sakina RIMS ki hojik leriba awat pasing men katuna institute ase sakhona ba mahak ngaba thak khona gani han thajaba piki BJP की डबल इंजिन की लैंगा कसना पाइखल अगली बतोंगान तोंगान सखत थोरांगे थबक कया सिबु उबद की हाना अतोबा पार्टी लेरमा मियोय क्या BJP द चलक उबदा
party kharadi humang kang ba yawnare haina hogai AC MLA U Devin phongdokre waham asi BJP wagai mandana sindra wagai AC wagai therapy sekta polling number 24 hang 24 da pangthokpa hana atoba party da lema mioi kya BJP te nong sangna pi harau tiam na upki thoram da haikibani thoram da MLA Devin na makha taraduna center mani state paliba BJP ki lenga kasin sakot thorangi lamda state sida torokli bathabak kaya asina bara morega Manipur nga sita ohom kaya lakle maroy na lamda masigi miyam na matam kaya gi mamana gi tandro lakpa diman kaya so pikre masigi mahiyoy na state singa siti tangdu laita na sakot lamjel da manghin thana sa pangamle sumna state sida honali ba no ba ahong ba kaya asina miyam na BJP bu yabagi sang su nong nong hengalakle haiki Bharatiya Janata Party amadi honorable Chief Minister Bharatiya Janata Party ki President Vishema Shada hazabi badagi tungda lakadabati bemen khudimakta pangthokpa yadabidamakta Bharatiya Janata Party da yawbidamakta aduba wagai tarapsaki beima ibel chindaw khudimak ai Bharatiya Janata Party ki aduguna party sida ai arokta am ukse Bangladesh के आवाद गाउन गाजीपुर हबीगंज दा पांगथोकदबा अनिरकसुबा बिस्गाउन मणिपुरी फेस्टिवल सरुक यागदबा मणिपुर की मिहुत कांबो मंगसी इम्फाल वेस्ट के एसपी के एस सिपकांता अमी के जनरल सेक्रेटरी एम धनंजय एम मणिपुर की सनारे बसाइसक पनब भोलकेनो ओहमना इम्फाल एयरपोर्ट के लमथाखरे बांग्लादेश की दमक इम्फाल थादोलमदाइद ममिंग लेरिबा म्यूजिक वैन ब्लू बैन की कोऑर्डिनेटर आर्या सापमना मणिपुरी सिंह मफम मतमना याददुना इंडिया की वांगद खुंदा लेतादुना लेनखिब कयानी मसिगी मनुंगदा बांग्लादेश लेबाक की मफम कयादा मणिपुरी सिंह खुंदादुना लेरी बांग्लादेश लेबाकदा मणिपुरी सिंह इहान हानबो ओइना खुंदारखिबा बांग्लादेश की बिस्कॉनी हाइरी कुलसी तुंगी मिरोल निंगसिंगदरा लेहोनबा मसों बांग्लादेश की मणिपुरी सिंह पुन्नबगी तंजा अमा लौमिनब ओइना फेस्टिवल असि पांगथोखिबनी फेस्टिवल असि ब्लू बैन असोबो थदांग अमा लौबका लोइना संगनारे सैसकपा मनि सैसकपी कया का लोइना फेस्टिवल असि सरुक याब सतपनि हाइके ngasi khongcha adu manipuri sangnare saisakpa arbin ejemas nam ek yangoi kennedy kuman amadi saisak pisingda sonma sanu hidrom pusparani jena khumatem sum kabira na singba yauke Anglai pakta laibiri ba mipung khudimangna Bangladesh amadi Manipur da lairiba maitai jingi hoiba asiat pamari ma sagana ba bonabada sinjari ba aduguna ba Bisgaon Manipuri Festival aduga hairiba koina festival tawdori ba mafam asi hoi Bangladesh da tari ba maitai jingi horkham hoiba khungang ama khatang da sinjaba aduguna festival makana makangi masi Bangladesh da laibiri ba igi mari ilai sa jinga saru yabiu मेजर सोंगथामिया की थोरम ngasi त्रिपुरा के मेजर सोंगथामिया मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पांगथोखरे मेजर सोंगथामिया मेमोरियल ट्रस्ट त्रिपुरा न सितना पांगथोक थोरम अदुदा सरुक याखेबसिना मेजर सोंगथामिया की खुबमदा लेक तमदन काय खुमदा बुतके थोरम अदु सरुक याखेबसिना त्रिपुरा दा जस्टिस कमिटी एंग्लो मणिपुर वार न साखिबा मेजर सोंगथामिया की मितम मसि मणिपुर लेगान यंगसिंदरा हेना पांगथोक चौथो हनिबा अपाबा फोंदोखे Inspector General Assam Rifles na sinduna Iconic Events Week lamdam asigi tongan tongan fam ahum da pangthokre Prabhat Ferry ki thoram madu Kaithel Manbi Mantri Pukri madi nambo la pangthokhe bani Kaithel Manbi da pangthok pa thoram madu da Health Minister Dr. Sapam Ranjan Athoy mitun lenoi ki NCC cadets Assam Rifles ki mung manung sing mahiroi sing amadi mafam adu mioi sing yaw na puna mioi sani palom na saruk yakhe nambo la leipa Imphal Peace Museum na su mahiroi sa ngarom na saruk yadana drawing amadi painting competition sing pangthokhe Education Minister T.S. Basantana Athoy ba mitung lenoi dana pangthokhe ba thoram madu da Sobasana Bose pusing thaba lecturer sing amadi patriotic isai sing saki competition sing adu da mai phalaba mahiroi sing da prize su yen thoke All Manipur United Clubs Organization Amukona United Rehabilitation Center URC ki makhada lairiba Rehabilitation Center sungyang sun kray Amukona ngasi anir suboy na kasat ki bakongchan adu the top C5 Imphal West amusang Sanchipur Imphal West laiba TS Biren De-Addiction Rehabilitation Center apte maya Imphal laiba Kuman Life Healing Drug De-Addiction and Rehabilitation Center maya Imphal yengsin ke kongcha adu da Amuko ki Secretary General Dr. Narendra Thokchom Organization Secretary Kwesnam Santosh Assistant Secretary Pratap Lesang Them Executive Member Hesnam Poren amadi
URC की प्रेसिडेंट पुष्पकांतन सिंह सरुक याके ngasi thongse asida maruina center sing asida leriba naha sing puna phaminadana tungi punsi ki wari watai kya sanaki loina center sing asigi founder sing asu phaminadana hena kuppa phaba thabak thoram sing gi matang sukhana ne ki hairi Thangal Bazar da leba Guru Nanak Public School Singarel Tezpur Porabi da leba Success School Nassau da leba Stanford Poton School amadi lamnai gi Bicom High School hariba mahi loisang sing ase lenga ke sana kangloni wangda sahi gi final exam loisillam le hiram sida Social Assistance Union of Manipur sero lamana Education Department gi mieng sing silakli Republic Day gi naksilapag mari lainan Imphal West Commando na Imphal gi tongan tonang from the second thoran lokat point na tibo hum gi thabak sa chakre Imphal West Commando na ngasi ayu pung taruk taba matam da gi tariat minini pu phaw da MU Kansipur ya ko da tibo hum gi thabak sa chakki maduda mafam da santok tuna thamba yom marphu gi miyo sa mani pu masa khangdokhi amarom na ngasi pung ni 5 minute tararom satpata gi ni 5 minute ya khairom sat pa phaw ba Imphal West Commando na ngari kali Maharani Bridge yaw na nagampal nagana la na konam fam singda tibo hum sa thaki Maduda miyo sa makuntra masa khangdokhi amadi masagi saktak se puthop ngamda miyo tramathoi makhata bawang pahong satana ba state police ta pukhalaki hairi Imphal West Commando na makha chatrak poin ngasi nungthil singmirong amadi laima shopping area polo ground area amdi fashion point yaw na pratap gali da tibo humagi tabak su sathage Bisnupur District ki Sumyang in January Kunda Panchayat Resource Center PRC Hall Mini Secretariat Complex Bisnupur ayu pung tara dagi nutil pungani phaw bang tholagani haina Assistant Deputy Commissioner Bisnupur Serolam na khangalakli District Social Welfare Office tenopona sindana distribution card of Manipur All Pension Scheme and Minister Widows Scheme ki thoram mani officers ki campus na pangthokre Manipur lenga na paikalak go to village 2.o gi mi makhada TAN Hills Horticulture and Soil Conservation Minister Letpau Hokimna Tenopal Village ki miyo singda se Minister Widows Scheme card ni putaruk amadi All Pension Scheme card contract to yen thokibani taramadu da Minister na Hoji Tenopal District ki manung da laiba widow pension All Pension phangdaba kangbu takpir o phangnana ba tawani haidana phongdokhe Thobal District ko inasari tha asigi miyangi numit People's Day January kunda DC Office Complex Thobal gi counting hall da yu pung tara dagi nungtil pung ama phaw pangtholagani haina Deputy Commissioner Thobal A Subhas IAS ki serolam na khangalakli Taruk Suba Pradhan Trophy State Level A Side Level 9 A Side Men's Open Football Tournament ki ngasi sana ki match da Mukta FC and Brothers FC mai pakre Hayel Youth Young Popular Club Hayel Sindana State asaki team ko na saruk yadan sa thari tournament asaki ngasi sana ki ahana match da Mukta FC Roman Ranesor Rakesh Thompson Malaymam di singku na sing sankipa panjalatana RS Gugu FC ba panjalatar mga da mahi piki bani RS Gugu FC ki panjalatana Olen Govek Lucky Johnson amadi draw in the sankibani tournament asaki ngasi sana ki bani suba match na Brothers FC Apu Golmay na match ki tarang toy ni putre yang kain suba minutes sa panjal ahum amadi Surjana match ki yang kain mga suba sankipa panjal aduna Santel FC ba panjal mari amada mahi piki Santel FC ki panjal aduna Samir Khana match ki taratrok suba minutes sankibani Orishada di Pumari Subam Senior Men and Women National Softball Championship saru yarana ba Manipur ki team khan ki trial cum selection da ba January kunma thoi amadi kuni thoi da Kuman Park Sports Complex da pangthokatori trial cum selection asida saru yani ba Manipur Softball Association da appellate tor ba club amadi association sing na thas ki kun phawi manung da khangat khangalak na ba association thadro pa sero lamana khangalaki Tarahum Direct Suba NTPC Sirukuri Lenin Volga Memorial Mini and the 14 Boys and Girls National Archery Championship to Saruk Yaru Rapi Sanari Luang Sama Awanakari and Dhani Yamasung Mangarak Suba NTPC Sirukuri Lenin Volga Memorial Kids Open and the 9 Boys and Girls National Archery Championship the bronze medal Panglakrabi Long Sama Awanakari Sanar Waikom Luhen Sana Taram Nopi Trampang Tokre Hariba Championship Sisari Thasi Tagi Taratro Pawa Andhra Pradesh ki Vijayawada da laiba Belagapuri Ramakrishna Siddhartha Engineering College nimit tarani subna pangthokibani taram opiki taramadu da Longsamam Educational Development Organization ledo na sindana Longsamam Oanakai Community Hall da pangthokhi taramadu da sanaro ani sipo ledo amasung laikai miyangi makhil ki puning thok paloina na kai khomna butna khudolpot kya tamki matung tarkuda khoi mayamna angang karigumba asur mas main tawa yawa
सानब खुदिमक्ता पैसा मतेंग पांगबदो कोई मैम खाइनरगा थागी सेंगाई तोरगा सही मई पुथोगम था तागी खरगा डोनेशन तोरगा कोई की फलवेगा मदुना मतेंग पांगगा कोई नवाई अफबा अदिगी लोंगम चाखलमगा लोइना आंगांसिबु चटपदा मंगोन पीबीरगा तुंगा नेशनल दगी इंटरनेशनल थाकी यौतुना कोई चाखटपो मणिपुर मा ओहेंदुना अफबा खुनायमा सेंगा मतेंग पांगबसी वमिनासे रबिदा बुलेटिन के लाइन समन मियाम थबसरी मेटे बो एसटी लिस्ट चलहन बगी इशू असी तहा वारेप लोब सुमलोय असेंबली की बिफम द पुथोक्तना तारे तरा थोन खननबा मथौ तागनी हाइना सीएलपी लीडर ओखमी गोविंद फोंदोक्ले मोरेदगी यानब ड्रग्स पुदुन लाखेब कमांडो पर्सनल मंगांगा सीजीएम थवाली कोर्ट पुथोलब मतुंग थासी तरे थावा पुलिस कस्टडी रिमांड लौथले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से नेशनल रोड सेफ्टी वीक की तरफ पांथोखे ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस सिंह अकीबा लेकर थबक तौबी हारी पार्टी मिनिस्टर कासिम बासु ने फोंदोक्ले लंबी सेमन क्वालिटी लेबे सेमन से हरबदी मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्टर खत्तन यांगसल यारोई मियापन यांगसिन मिनरगा निंती सेमन बाथौ थाई हाइना आर्यन पेरा मिनिस्टर वाई कैंपसान फोंदोक्ले कोविड लाइसेंस पराम ओइद्र तुंग लाखदब लाइसेंस खुदिमक थिंगनबा ngमनबा पुन होनमिन से हाइना हक्सेल मिनिस्टर डॉक्टर सापम गंगल फाउसेन प्ले अमसों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने कुंतरक सुबह फोन में की तरम पांथोखे अंगांग ओनकी मतम लेबा मिंगी वाखलोन खलन नबगी तंगाई फदब लेगी हाइना वर्क्स मिनिस्टर गोविंद दास कोटो जन हाई मतंग साइज द बुलेटिन सोल्यूशन जरी मणिपुर सुमानिंग तोंगान तोंगान फंक्शन तोलेबी पाउ सिंग द इंपैक्ट न्यूज में एंग तादन लेबियो